NgowaKaNdlovu Sibongo. Ngizocela nje ukuthatha amandla. Hlabelelo sika 55 verse lesine. Sengibonile ngiyabonga ukungibambisa maNazaretha ngiyumntwana ngimncane. maNazaretha siyabonga ithuba eseliphiwa obaba ukuba siguqe siyidlala sothi sikhuluma indaba yasezulwini. Noma ngiyumntwana ngimncane ngibe novalo lokuguqa lapha phakathi kwabangcwele ngikhuluma indaba kaNkulunkulu ngoba ngibukela umkhumbi omkhulu kangaka bese ngithi uma ngingaguqa lapha bese ngiyona laba bantu abaningi kangaka ngiyobavusa ngane ngoba uthi uShembe kumthatha iminyaka ukuphendula umuntu ukuthi abe yiNazaretha. Mhlambe umuntu ke sengonikwa yimina kuwumntwana bese eyalimala ngibuthi mhlambe sengalotshwa icala esibili. Kodwa ngiyacela uShembe ukuba ngiphe isibindi sokuthi njengoba sengize ngaguqa nami ngiyikhulume kahle indaba yakhe bese iphilisa abantu. Ngingakhulumi okwami noma okwakithi kaNdlovu kodwa ngikhuluma okwasezulwini okuzokwakha noma kuphilisa abantwana bakaNkulunkulu abaphakathi kwendlu engcwele. Amen. Ngelinye ilanga ithi inkosi uPhumalanga Sikothe mayikhuluma ithi maNazaretha abantu bezwe baye benibone bethi nihlele eminyango. Ithi nina anihlele eminyango njengoba nilapha nisendlini. Lendlu yindlu yasezulwini egama layo iParadise. Yayisho phakathi komuzi wengcwele wasephakameni. Nami engikushoyo bangcwele ngoba ngiguqile lapha. Ngiguqela ukuthi ngisho ukuthi lapha ekhaya eSandanezo njengoba
sibukeka sihleli lapha mhlawumbe abanye abangaze besinika amagama basinika wona kodwa sisendlini yasezulwini ayibonga Nkosi. Bengijwayele ukuthi ngithi mangiza lapha ethempelini kuleminyaka edlule ngisheshe ngifike bese nami ngiyasebenza lapha ukuklina lapha ethempelini. Ngelinye ilanga ngathi nje ngifika ngithi ikhathi kwaku 7:30 ngizokhuphuka itebhisi lezi ingane. Ngathi mangikhuphuka ngiphakathi nazo ngase ngihlangana nensizwa. Yayisengibheka lensizwa nami ngase ngiyibheka. Ngathola ukuthi lensizwa iyakhala ziyehla inyembezi ziyalandelana. Ngase ngithuka ukuthi hawu ngase ngihlangana nensizwa ngoba umuntu nje wasezweni ukhalelani. Wayesethi mfowethu njengoba ungibona ngikhala nami angazi ukuthi ngikhalelani. Ngase ngithuka ngase ngithi kanti kwenzakaleni mfowethu. Wathi ngihlala la edrobheni kodwa bengiye la eBedrams ngezansi. Ngithema ngizodlula lapha la ngisondela khona. Ngathola ukuthi kunabantu bayaklina bebe baningi begcwele ithempeli. Ngathi ngiyababuka labantu ngafikele usizi ngakhala. Uthi ngibese ngidlula ngiyala kade ngiyakhona eBedrams. Uthi mangibuya ngabuya sebebaningi okudlula lokho ngathi ngiyababuka abanye babheka phansi ngase ngikhala futhi ngafikele umunyu ngakhala. Uthi njengoba ngihlangana nawe nje ngikhala ilokhu ngikhalela lokho ngoba ngithe manje ngiyababuka laba bantu ngaba nosizi ngaba nomunye enhlizweni yami. Kwase kungifikela ngoba ngomfana lapha ekhaya ukuthi abekho abantu abaningi abala ethempelini ngaleso sikhathi. Ngoba ngangazi ukuthi masiklina suke sibambalwa singekho baningi. Kwase kungifikela ukuthi ubona abantu basezulwini abafika befike beyilungise le ndawo thina singakafiki. Abanye basuke besebenza nalabo basuke besebenza kodwa basuke bengenawo amehlo ukubabona kodwa lensizwa yambulelwa yababona laba bantu yafikelwa usizi yakhala. Ngase ngithi mina kuyo ngakhuluma nje ngokomntwana ngathi Nhlanhluthi ngathi mfowethu angisho ngoNhlanhluthi ngathi mfowethu ukuthi ngelinye ilanga uma kuwukuthi unesikhathi uye lapha yawufika ucele nje angisho ukuthi uyosonda uphathe nje lokunikelo uphatha ufike ucelela abantu bakini ukuthi lapho bekhona ushemba bakhumbule ngoba mhlambe nabo kulabantu abakade bebuka mhlambe nabo abantu bakini bebekhona bebuka ukuthi kodwa lengane yethu edlula izulu edlula ngaphandle la kukhona khona ukuphila iyongena nini ukuze siphile thina. Wathi lo mfowethu ngiyezwa ngathi okwenza kanjalo ngase ngehla ngathi mangiqhamukela ngapha ngafika abantu bengafikile ngisho kuthela. Kwase kugcwaliseka kimi ukuthi ngempela labantu ababonile bekuabantu basezulwini kulabo abasawenza lo msebenzi wokuthi bayihluphe ngokulendawo bayigcina ihlanzekile beqhubeke ngoba basuke bengebodwa. Ngithi mangisemzini oyingcwele ngizame ukuthi okwenziwayo ngaphakathi emzini kaNkulunkulu ngikwenze ngoba angazi ukuthi isibusiso sitholakala makunjani. Kodwa ngiyengizwe ukuthi uma wenza kwasezulwini uyusithola isibusiso. Ngiyengizame ukuthi makuyosetshenzwa ngiye kwasebenza nami. Kuthi makuyikhathi umthandazo ngingafuni ukuthi kube khona umthandazo ongidlulayo. Kwathi ngelinye ilanga ngikhona lapha kwasekukhuluma umvangelo uNgcobo. Ngase ngithola ukuthi njalo makujulayo umvangelo uNgcobo le nkulumo ekhuluma uhlale ekhuluma ephinda. Yazi angene enhlizweni yami ayithola indawo. Mayekhuluma umvangelo uNgcobo uthi inkosi ibayale njengoba behlala lapha ebuhleni. Ithi uma ngiphuma egumbini ngiphuma ngiphethe izinto ezintathu. Ithi ngiphethe isibusiso. Ithi ngiphethe isiqalekiso. Ithi ngiphethe imbubhiso. Ithi kodwa mase ngibuyela ngaphakathi egumbini ngisuke ngasaphethe lutho. Yangena lento enhlizweni yami esingishaya ukuthi uma inkosi ithi ngene ngasaphethe lutho uthi umvangelo uNgcobo uthi ngincede ithi inkosi ngincede ngiphume ngibe phakathi kwamaNazaretha bese yangehlwitha zonke lezi zinto engiyiphethe.
uthi enomuntu owenza kahle nengithe ngiphuma enamathele koKashembe bese sibusiso sokuhlala kuyena siyanamathele bese kuthi umuntu ophambana nomthetho kaShembe bese kuhlala isiqalekisi bese kuthi umuntu owenza into yasesikhokweni ngaphakathi komuzi kaNkulunkulu bese kuhlala imbubhisi angazi maNazaretha ukuthi kuza kanjani ukuthi ihlanganisa ama-1000 sohlanganisa silapha eGoli ngoba kuyabiza emhlanganweni ebuhleni bese sifika silandela izinto ezimbili siyeke lokho kodwa esisuke sikusukele ukuthi siyokulanda emzini engcwele wasebuhleni engazuthi besingathi masithandaza kulezi insuku sithi Shembe sibone noma sinezono noma obaba nobabamkhulu bethu benezono kodwa izono zabo engahlukanisi nawe kodwa izono zabo ayingasenzi ukuthi sifike emzini kaNkulunkulu bese siyona kodwa izono zabo ayingasenzi ukuthi sithi masifike emzini kaNkulunkulu bese senza zona naphakathi komuzi kaNkulunkulu sengehla ezweni lakithi kaMaphumulo ngokuzalwa khona kodwa sisakhe ngaphi eBaqolosini kwakukhona umfundisi umngoma ngelinye ilanga wathi mayesephakameni wezekhumbule ekhaya ezweni samabovu la ekhaya khona wesehambe yocela ukuphuma silanga sikothi uthi ngicela ukuhamba ngekhaya ngizongikhumbula ekhaya yayisinkosi imnikeza isibusiso wesehambe ekhaya wathi mayefika ekhaya kwakulohlanga lelo langa wafika ilanga selisithele entabeni kusho ukuthi ilanga kusuke selingenile ngoba phela isabatha lingena ukusithela kwelanga ngale kwentaba kodwa wathi manje uyangena endlini wathola ukuthi umlilo usemkhulu basiwe omakoti bakhe babhizi balungisana amakhanda bajwayele komama ukuthi mangenisa abatha beyilungise kakhulu kwesinye isikhathi noma kuye sabathe nje ungaze umshipe endlini beyilungisa nje bengaqedi wathi asebayilungisa lapha endlini kodwa sengenisa abathu umlilo sabasawubasile wesethatha ikhuni wayijikijela eminyango wathatha amanzi wacima wathetha kakhulu lapha ekhaya basebonakala kanti babengabonanga ukuthi sebonakele kangaka ngesikhathi kwathi ebusuku mayelele wabona umuntu omuhle ephuma kuyena wabona nje ngathi umephe kumthangala le ndawo yakithi ke kaMaphumulo indawo enezitabi kakhulukazi wayibona emephe kumthangala wabona umuntu ephuma kuyena omuhle ephuma esanyoni wahamba lo muntu kuyena yesimkhathaza lento wese ephakameni uthe mefike ephakameni wafika wayibikela inkosi into ayibonile yesithi inkosi awumngoma unenhlanhla ngoba umbonile umuntu wasezulwini mephuma kuwe nathi sikhona lapha bangcwele mhlawumbe abanye bethu mhlawumbe nami umuntu wasezulwini usahamba kodwa ngimbonanga ithi incwadi wayengazi ukuthi uNkulunkulu usukile kuye wayetshela ukuthi uNkulunkulu usenaye mhlawumbe nami nawe sisayitshela ukuthi uNkulunkulu usekhona kithi kanti uNkulunkulu asekho kithi usazo uthi umfundisi umngoma uNkosi yamakhosi ngizokwenza njani ithi ukathandaza ucela uNkulunkulu ukuthi akubuyisele umuntu wakho wasezulwini ngoba mawusunje usuwumuntu phaqa wathandaza umngoma ngoba kwakuyiwona umhlangano kaJulayi ungaba kaphela umhlangano kaJulayi wathe eyibona wayibona emile ekhaya kubo emela ekade mekhona wabona liqhamukinyonehle indiza yazeza ungena kuyena emlonyeni wathi mefike isixoxo sibonakaliso enkosini ilanga yathi umuntu wasezulwini ubuyile kuwe engathi nami nawe bantwana baNkulunkulu besikakhuleka ukuthi nomuntu kaNkulunkulu engaphuma kithi kodwa engasishiyi size sife ngoba masife umuntu kaNkulunkulu engasekho kithi kusho ukuthi asiyikubuka Shembe Nkosi usinikiswe phakathi
sisuke ekhaya sihamba ke bengijwayele ukuthi mangisemhlanganweni ngihlale edokodweni kababa umvangeli uNgidi sahlala ke nje sibe baningi singaba sethempelini ekuthandaneni sihamba ke noma nobaba abanye sihlala nabo edokodweni kababa umvangeli kwase kuthi bavezi obeyiphoyisa lapha phezulu eKenani kwase kufona uMahlongwana wakhuluma ukuthi idokodo lakhe lifile liwile phezulu wayesesuku baveze sehambe solungisa idokodo lika Mahlongwana kwaze kwashaya yongenisa umthethe sihambe olungisa idokodo kwaze kwashaya isikhathi sokuthi manje ufuna abe siyalunga sonke siyongenisa umdedele sahamba ke nobaba umvangeli naboko baba besahleli nabo edokodweni kababa umvangeli sawongenisa umdedele yena ubhizi ulungisa idokodo lika Mahlongwana uma esebuya lapho engena edokodweni wayesehlaba ukugula kwathi ukugula ngiyaqeda manje wahefuzela bavezi isifuba leso wasibonwa juluka amanzi waqala ubaba umvangeli thawu uvezi asuka la ekhaya engenalutho wasefika segulela la edokodweni wasemthatha sembeka eminyango ngoba sejuluke kakhulu esejuluka ehefuzela lento ekhomba ukuthi la endlini akasawutholi kahle umoya wasembeka la eminyango waseqhamuka indoda engeyakamkhizi isibongo kodwa wayengayazi umvangeli ukuthi yakamkhizi nathi sasingayazi wasekukhuluma ikhehla lapha kubavezi lathi lo mfana thina simsusa ekhaya samletha lapha emhlanje uthatha usingenisa useyekile usingenisa manje usahamba olungisa idokodo ngankosikazi ushiya thina sigcotshwa abantu lapha ezansi uthi bamvangeli wena ubani wena okhuluma kule ndoda ithi mina ngingowakamkhize mina ngingowakamalume wakhe lo mfana ngingowamkhize uthi uyambona lo muntu oqhamuka la wayeqhamuka ngempela ekhoneni ledokodo wathi nangu indlu yakithi lo esho abantu abangazani bafowethu njengoba sekujulayi asihambele thina futhi asiyele thina kodwa siyela abantu abasibize basiletha la kule nkonzo siyele bona okukhulu kakhulu ngithokozile mangizwa umshumayeli ekhuluma ukuthi kufanele silungise iminikelo ngoba ngomunye uJulayi babukhanyi ngangisemhlanganweni kwafika nje into ethi mfana awuthenga imbuzi uhambe uyonikelela abantu bakomalume wakho ngase ngihamba ngiya lapha ezansi ngiphethe 560 sengene ethempelini ngase ngithenga lembuzi ngiyithengela abantu bakomalume awu bafowethu sinethembe liphelele masiloshela siphelele asidingi lutho ngase ngiyithenga lembuzi base ngibuza lo baba ukuthi wena ngoba umncane kaka wawuca uthenga imbuzi uJoni ngithi baba ngizwe ngifikela uthando ukuthi ngibanikelele mase ngilele edodweni ngalolo suku kwakuyisonto walolanga
ngahamba ngaye emthandazweni ngase ngifethela leduze kwakuyisonto ngiyezwa inhloko ngibafowethu uyabona mawusekhaya endlini hlatshiwe ngase ngibona isithebe siqotshwa amaqatha sibekwe phansi ngase ngibona kodwa amakhehla angawabona ebusweni ngase ngibona izandla ezungifaka ezayixotsha kule nyama zitshengisa ukuthi ijabulile nifuna sithini bafowethu ngoba sikokuphelele akukho ngaphezu kwalokho ngelilanga ubaba umvangeli wakithi engakabi iNazaretha wayenokufa kwakumphethe okulapha enkabeni wakuthi mase kumdonsa enkabeni lapha ucishe kuphuma umoya ngelilanga kwafika uyise omzalayo uthi mntanami lokufa ukuphethe kuzoze kubulale uthi hamba uyenkonzweni khona baba uMngoma ngicela umusha igama lakho umuntu angithandi umusha igama labantu amagama abantu abadala kodwa ngicela umusha ngoba leli khehle la musho ngegama lathi hamba enkonzweni yamaNazaretha la kusaba la kuthoda khona uSakhephi wakamdletshe wakamngoma wakamngoma ila uzofika uthole khona ukuphila ngaleso sikhathi wakuhlela inkosi inyanga ezulu ehlalweni emzini wasephakameni ebuhleni uthi umvangeli ngathi baba mina ngikhule ngiyinsizwa nje ngishaya induku nendaba enkolo into engayingenileyo wathi mntanami lokufa ukuphethe ukudonsa kuzokubulala makwahlala kuzokubulala hamba ekushembe ukubika kushembe uthi umvangeli ngafonela uMngoma ubaba ufike wathi ebusuku wathi uMngoma lungisa ngesabatha siyahamba kwakuJulayi siyahamba siye ebuhleni uthi ngawulungisa umnikelo uthi ubaba uMngoma bekunamatekisi kaMngoma wafika wazomthatha ngetekisi bahamba ebuhleni uthi ke ngathi base ngifike ebuhleni lapha ngase ngifikelwe into ethi angihambi ngiyochitha amanzi uthi ngase ngiphuma ethempelini sengitshela ubaba uMngoma lo engihleli naye ukuthi ngisawuchitha amanzi kodwa ngifela ngifuna ukuchitha amanzi uthi ngase ngiphuma sengiyochitha amanzi uthi ngathi ngimi lapho ngichitha amanzi uthi kwase kuqhamuka into phezulu yaqhamuka lento ezeza ngiyibona isincane lapha phezulu uthi yesifika ithi qatha lapha ngwami lelo foto ngilibonile nami mhlambe namanje lisekhona ngoba umvangeli weligcine kahle ebhokisini ngibonile nami lelo foto elanamakhosi amathathu inkosi uGombela ilanga lamalanga inyanga yezulu ngibonile elawa ngaleyo langa lazi ukuthi kalibisa ubani wasehamba wasebika lokugula kwakhe enkosini yayisithi inkosi ibusise sizofika ebusuku sizokwelapha abafana bakithi emhlabeni sibonile ngoba sibona ushembe uthi umvangeli ngahamba ngaye ekhaya uthi yafika inkosi inyanga yezulu ebusuku uthi yathi wena mfana uthe uphethwe yini uthi ngasho ngathi baba ngiphethwe kunento engidonsa lapha enkabeni mase ngidonsile unqamuka umoya uthi yayisithula inyanga yezulu yayisithatha ubhozo lo nyawo sewubeka lapha enkabeni mina ebusuku le uthi yathula yayisithi lokufa kuwena ngeke kuze kuqede umthandazo futhi ngeke kuze kuqede uthi uyavuka nathi kodwa into yokuqeda lokufa kuwena ukuthi uye njalo esabatheni ungaliphuli isabatha azizela mahala bafuthu ngoba silapha njoba sila esabatheni azizela mahala kodwa size uNkulunkulu lolu usizi lakho nalo namhlanje uNkulunkulu uyalibona lolu hamba nalo nje namhlanje noma abuye iNazaretha noma abosila iNazaretha kodwa losungene nalo lapha emasangweni watshela uNkulunkulu ukuthi Nkosi yamakhosi ngizonikela
ngizocela ukuthi uselibonile useliqedile ngoba uNkulunkulu obona yonke into Nkosi buseni kuzwini. Ngiyayikhetha inkosi enhle eManazaretha. Ngiyatholisa baba Sibuya. Khona isondo eseliguqukile enhlizweni yami. Make waguquka isondo baba Mahlaba emnyama. Ngelinye ilanga eManazaretha sekuJulayi. Siye ekhaya eManazaretha emzini oyingcwele sibuhleli. Ngelinye ilanga kusuka umama uyakhona eNazaretha. Uphendukile umyeni wakhe akaphendukile. Lo mama wafundisa inhlonipho mhlawumbe awuhamba 14 ngoba wayefundisa inhlonipho khona. Efika umyeni wakhe uNkulunkulu wakhe. Ngoba singoNkulunkulu wabakonti bethu nezingane zethu. Singothixo bafowethu bezingane zethu nomakonti bethu. Mama njalo kuzoba uJulayi noma emhlanganweni myeni wami ngiyacela ukuthi ngiyemhlanganweni eqalisane isikhathi. Ethi umyeni wakhe kulungile mama. Hamba emhlanganweni ayifasi imthwalo ahambe emhlanganweni. Ngelinye ilanga sekufika intembi yokujwayela. Umuntu ojwayelayo eManazaretha. Umuntu ojwayelayo. Wayikhumbula ufika usahlaliswa namhlanje ungena nje umile ethempelini awunandaba uyasicoba uthi lo mama sekusalile ngalode eJulayi wakuziteti zikaJuni uthi umyeni wami kusasa ngicela uke emhlanganweni akangasho kusana isikhathi ngoba usayijwayele wathi umyeni wakho namhlanje awuzobuya emhlanganweni bese ilimala kakhulu kodwa wayesayifasa ngenkani imthwalo wayesehamba wathi ethula indoda wathi uthula uNkulunkulu wakhe izani zidla mafa izani namhlanje na ifaleno linilintile Shia umhlaba awusane phakameni awunofundiswa khona ukudliwa kwaleli lifa elimiselwe lona abanye phakathi Oh
wayeseqala ukugula kwaphela kancane wathi myeni wami ngicela ungithethelele wathi ngicela ungithethelele wathi lapha engiyakhona ebuhleni inyanga yezulu ifika athi ngeke ngenze lutho ngoba mina ngihambe umndeni wami engavumanga uthi umyeni wakho uthi inkosikazi wami wathi ngiyabonga inkosi ikubusise ngiyakuthethelela uthi ukufa waphela ngaleso sikhathi wathi kusuka manje hamba emhlanganweni wathi befika emhlanganweni wawuthola umthandazo ka6 ntambama usungena yathi inyanga yezulu lo mama uhamba ekuseni mbizeni yeze lapha ngoba usefikile wathi mama kadela lapha ekuseni wafela ngempela mama wathi mntanami thina boshembe umuntu ohloko kuhlupha umyeni wakhe asimenzi lutho ezenkosi yesibasha ikhona emhlabeni phelile namhlanje shema sikhumbule insizwa lesihamba ngetimela alikhumbule bafethu lapha eGoli nje sizokukhuluma siqinise ukuthi iGoli lamaNazaretha amangaka it's because of itimela abantu abaningi bayazi inkolo ngetimela uyawuthi uyabalala esitimela umuntu uthi uyangena khona yabalala ikhoji ayithola inkonzisha mayifika khona lelo khoji uthi wena ulali ulala ukhanyisile uhlutha izilwane ukhuluma indawo yami lapha bese yalalela etimela eNazaretha kuyenziwa phakathi kwenasola amasha ngena esitimeni esithupha isikhathi eside engawuthola umsebenzi ave kubuhlungu awuthola umsebenzi eNazaretha bese bakubuza abantu abangabona amanzi wathi ushambe uphi kanti ungasebenzi unje sibaphathe bafowethu ninemonto sibaphathe bafowethu abemhlangano abantu abangenamali nazi ingane amakhosazana ezinye ezikhola ngazodwana asinabazali bamaNazaretha abazi wajulayo ukuthi uyini kodwa balingene ngibagibeze insizwa ngoba ngiyayithanda nigibeza nje ingane ziyobona intando ukuthi yini intanda bese bagibeza bafowethu uthola isibusiso nami nje nginecala ke wafika insizwa la yakufuna eNazaretha ayangiyeke yodwa lena ethi insizwa bandala bakwasi mfowethu kulungile siyakuzwa usuhlupha ngesikhathi eside kodwa unethemba elikhona emhlabeni elushembe wathi unethemba lokudini ubewena ishambe wathi angaze ngiye wathi wayisebenzisa wanyuka bayamzina ingolasi yakhona eNazaretha lama ngelikhona sono lama ngelikhona umuntu ongamfundo omunye umuntu lama ngelikhona umthakathi uye emhlanganweni kodwa ingane ayondlile awukahle uye emhlanganweni kodwa kunengane ongayondlile eNazaretha okay ethi insizwa bandala bakwasi bayifike enkosini inkosi yamakhosi ngineminyaka ngisebenzi ngiyawufuna umsebenzi angiwutholi ithi inkosi uvemvana inyanga yezulu akangaya emsebenzini wathi muphi ubaba wakho ungwabani wena ethi inkosi ubaba ohamba ngemncane ngimazi yathi inkosi yezulu nomhlaba wena ushoda ngesibusiso sikababa wakho inkosi ibusiso wakho uzomthola shoda ngesibusiso sikababa ushoda ngesibusiso sikababa wakho ethi ushamba angibusana ngomsebenzi angibusana ngalutho uthi wathi ngihamba uthi uthanda ngikuphuza amen amen
ijuwa linginuka kamnandi uthi kunomama babenza ijuwa lapha uthi ngasele ngithi angeke ngithi neqhamu kancane uthi kodwa ngiphuzi lento kodwa ngayizinuka kamnandi ngalelo langa uthi ngangena khona uthi ngathi mangithi iqhamu useyiphakathi tavern sihlezi uthi kwase ngena amaphoyisa ayiseshaka wonke umuntu okhona ngaleso sikhathi ngoba le sidaba sasenzekile sathatha safaka ejele ngaphakathi usangena ejele ngaphakathi usangena uthi wafika ejele uthi ayisho induku kakhulu uthi kodwa kunendoda eyibosi ehlezi lapha khuluma lensizwa indaba yayo noShem uNkulunkulu noNazaretha ithi lensizwa ngihleza lapha kunendoda engiyibukayo uthi umuntu ungena uyashaywa uthi kodwa mina yathi mayingibuka lensizwa yasingidabukela yathi ningamshayi loyo wathi umfana wozala yathi ungwabani wena yathi lensizwa yathi isibonga sifana nale ndoda le yathi uma wakho kusukela usibanibani hawu yebo yathi mina ngubo wakho mina ngahamba umncane une 3 months sancela ngabosha lapha ejele ithi yenza ngasengichaza ukuthi ngingene kanjani lapha ithi yamntanami ungenza into ukuthi uze lapho uzothola mina inkosi ibuzi sokusebenza uthola kusho indoda engalutho engaphakathi ejele ethi mntanami uzophuma lapha mawusuthola umsebenzi imali yokuqala oyoyihola wathenga imbuzi uyanaye ushambe uyongivela intethelelo kunye funda speed 34 impala mntanami imali yokuqala oyithola wamthengela imbuzi ungivela intethelelo njengabulala umuntu uma ushambe izizwe intethelelo uzothola ipromotion emsebenzini kusho indoda engelutho engayikhulisani ingane yayo engayandlani ingane yayo unodadewethu okunobaba abangasondli ingane bayifihlela ukuthi oyise asilasibusise ingane shada nesibusomzali sibusi somzali shodile ikhona lembuzi liba umnikelo sono yebo ngabaphela phansi shota ngesibuse somzali ithi lensizwa lokho siyaphujuma isikhathi asisekho ithi lensizwa ngaphuma ngaphandle athi amaphoyisa zinibophela ubala anaqala uthi mangifika ngaphandle uthi ngampela nempela ngawuthola umsebenzi ayibonge inkosi uthi ngase ngenza into eshiyo baba uNkulunkulu wami uqala noma engondlanga kodwa ngose ngiyamazi ngathola isibusokunye uthi ngayithenga imbuzi ngaye enkosini yangayizulu uthi uba angomuntu entethelelo wabulala umuntu yathi inkosi imbusise uthi uyise khumbula mayezwile uShembe wangithethelela mntanami uyothola ipromotion uthi emsebenzini kunomlungu kwaphela inyanga yodwa emsebenzini kwanomlungu oresignayo wathiwa wena uzongena lapha kule position usuzoba umphathi lapha emsebenzini ayibonge inkosi isibusiso somzali wothathu noma ngabe ingane ngiyondli kodwa lo mazi baba wayo uthi nangu baba uma inika umbatha ngoba uyamazi ukuthi financial stable engayena yakhe ingane nobaba bayisanayo mnikeze ingane ubaba noma ayibona noma ngiyayidlala kuye ngoba ayiphilanga kuye kodwa isibuso somzali esidinga inkosi ibusa amazwi naswini Uzani Iyabonga inhlansi tethe yaphakama yenze umsebenzi wami wabalula kakhulu angizuba mude kodwa ke ngizofana nomfundisi wangakithi owathi uphakama ngelanga
wayesethe ebandleni kanene niyazi into ezoyithetha apha ecaweni lathi ibandla amen siyayazi athatha nginqina ukunibhora ngento eniyaziyo mamgwasho kalitulo inkonzo iphume yasiyaphuma inkonzo lase lisala ibandla limangele bathe mabehamba omamgobhozi beyikhaya basebexoxa ukuthi hey lo mfundisi wasincisha inkonzo ngengcono ukuthi sithe asiyazi bathi mayibuya funeka sithi asazi base bevumelana bathe mabebuya ngeviki elizayo washaya sona leso umfundisi wathi kanene niyazi into engizoyithetha apha ecaweni bathi asiyazi wathi hey man ngiyonqena ukuniphathisa istress ngicela into engingayazi mamgqwasho ngale nkonzo akuphume icawa hey baba bedidekile bazothi bathi abanye hayi nebuya ekhuluma lento abanye funeka bathi abayazi abanye bathi bayayazi ithe mayingena inkonzo waphinda sona leso wathi kanene niyayazi into engizoyithetha apha ecaweni bathi abanye hayi asiyazi abanye bathi siyayazi wathi hayi ababaziyo mabaxelele ababangazi namgqwasho kankonzo iphuma icawe nami ke ngesixhosa ndithi amande ngawetyala zawagawula ndiwarhuqa inkosi buseni kuzwile inkosi busiphuma kuphama kwebandla isihlabelelo 162 Amen.
Yes,